ngiyakuzwa mna lwenkanyezi inhliziyo yami ithi uma ukuthuka kuyothi inkosi Jesu ngijulise ngoba lezi zinto ezinye zenziwa ukuthi vele asijulanga ngokukholwa asijulanga ngokukholwa asimcelanga uJesu ukuthi asijulise ekukholweni umeke wasijulisa mna lwenkanyezi ukusa khona izinto esubuya nazo khona izinto uma sike sajula esicabanga ngesikhathi oPetru bedoba uJesu wathi zikusana amanethi shonisana phansi amanethi babuya nenhlanzi nawe mntana muke wajula ekukholweni wake wajula wathi ukujula wathi wayeka ukuntanta wayekulokhu ukaphandle phezulu kodwa wathi ukujula khona izinto ozobuya nazo uzobuya neculo uzothi layelana iculo lami utshele ngisho umndeni wakini uthi layelana iculo esengibuye nalo akuseyiculeleni laziyo lalelana iculo lami ubatshe uthi mina sengisindisiwe mina lapho eselingena khona mina ngisangena ubatshele kukuhle uthi mina la esekudinga ngixhase khona maku kuyinto engadingi ukuthi na inoNkulunkulu phakathi angisawuxhasa mina sengoxhasa nje makuthi kuyashadwa la ekhaya mina sengoxhasa nje makuthi kushoniwe la ekhaya angisawuxhasa manenza imicimbi ephambene noNkulunkulu lalelana nansi indaba yami uyobalalelisa nini indaba yakho mlalelo because abantu bomndeni wakho yikho abakwazi abomndeni wakho angisawuphathi kumphakathi sakuma nje komndeni wakho bakubiza mihla namalanga mageza ugogo wofika phela usho uthume nabantwana awusize phela ngenxa ukuthi awukwazi baxoxela indaba yakho kodwa befanele kukuhle mlelo wenkanyezi zokusa kobhuti bakho baba wami kubafowenu uthi bafowethu layelana nansi indaba yakho obuye nayo lapha kade ujula uthi bafowethu nansi indaba yami ehlukile engasafani nendaba ade ngihlezi ngixoxela zona izingane zakho igijimisa yonke indawo makunemicimbi ziyahamba ingane zakho ziyalapho zobutha yonke into ababuya nayo imoya ezoyihogela lapho ziyabuya ingane ziyaklinyeka uhambise wayizisa kwami ama-altar kodwa kusasa futhi uyigqokisa futhi kahle hambani enkonzweni hambani ne-Sunday school zona lezi futhi uyihambisa yonke imicimbi uthi ayikakakhona kodwa musu ukukhola kahle mlelo keze uthe wathi ukujula wathi ukuzika wathi inkosi ngijulise uzobuya neculo uthi lalelana nanti iculo lami uzothu wedwa kuwena wedwa indodana abazali bakho bethembele kuwena uthi enamano baba lalelana nanti iculo lami mina ngisahlangana nezinto zonke enizenza la ekhaya mina ngisawungixhasa ngisho nangosawuthi lalelana nansi indaba yami angisawukhipha lutho uma ukuthi nihamba nenza eminye imicimbi ephambene nalo Jesu mina engimkhonzayo angisawukhipha ngisho stick sweet lalelani nansi indaba yami uyobaxoxela nini indaba yakho uyobalalelisa nini iculo lakho nabazalwa namhlanje mlalo wenkanyezi zokusa oxova kuyo yona yonke indawo ngisho abantu bendawo bayamangala ngayo ukuthi hawu kanti bayezwa sibanibane hawu ngisho kubhala isipheko makubhala nje ongazi kahle owazi phela owazi ukuthi amanye amakholwa alapho khonza khona awayilethi ipheko bathi mabebhala athi bhalane noKamajola emangalo uthi hayibo kaMajona babhala la ethi hawu uyabhala hawu yena sidlala naye kulezi zinto hawu uyaphekisana athi lona hawu uyasibengazi ngengizwe ngathi thwe badlela abaphekisi abazizi lezi zinto bethi hawu uKamajola yena akanankingi uyazi mhlaba abantu bendawo bathi awunankinga oyibona lapho nje ukuthi indaba yokukholwa kwakhe ayikho namhlanje abazalwane bekhazi zokugcina abazalwane balezi insuku bathi hayi cha phela ungahambisa irice ungahambisa ushukela cha ungahambisa uflour into ongeke uyihambise nje utshwala ngoba phela hey mase bemnanda bathi sebegwazana la ngenxa yakho cha uflour ungawuhambisa uflour wakho uyoxova ujeqe wamanye ama-altar kanjani ukholo amakholwa ekhazi ogcina ayahlunga manje asenza izinto okube ngathi akukubi phela masenza nje usathana usirobhe ngalokho bantu benkanyezi zokusa usathana usithenge ngalokho sagcina sesixova la ngadinga sixove khona sadinga sesiba ama-giraffe sesidla la emapletini afana basidli khona sadle ematafuleni afana basidli khona saba ama-giraffe mhlawumbe kungenxa yokuhlupheka ukuthi sicabanga ukuthi inkosi yami mina ngiyosiza ubani uma kunjani
mhlawumbe kufanele lwenkanyezi ukuthi sicele uNkulunkulu sithi Nkosi Jesu ngijulise akujulisa inhliziyo yami ekukholweni ngithi ukwazi kangcono kunayizolo khona ke mangeke ngathi ukujula khona izinto engiyobuya nazo eziyiqiniso ezasezulwini ngiyobuya neculo ngibuye ngizoxoxela abantu ukuthi lalelani nansi indaba yami lalelani nanti iculo lami lalelani nansi indaba engiza nayo imnandi le ndaba esafana nendaba ade ngixoxela zona yehlukile kunendaba engeke ngixoxela zona kuqaleni mhlanje mlalwe ke sihamba ke nomama uNsibande ulapha na ke Richards Bay Mama Nsibande umamyeni sihamba naye ke namhlanje mhlawumbe enkanyezwa ke simcela uNkulunkulu sithi Nkosi Jesu ungijulise ekukholweni ukuze ngizokwazi ukubona zonke izinto ukuthi kumele mina nginyathele kanjani ikholwa elilandela uNkulunkulu methi nyathela linyathele mighty mana lime semakholwa namhlanje awenza konke ngisho ekhaya kuba yabizwa azabekele kuthiwa hawu kasisi omdala nombekele sinabakholwa athi hayi mina angisadli kodwa phela ubaba wekhaya uyadla ahamba emcimbini wasekubo enzela ukuthi phela ubaba ngoba ubaba akakholwa uyokubona nini ukholwa lo baba wakho omphathele inyama zakini umphathele yonke into yakini athi uhambile uhambe bekubiza bakini phela omakoti namadodana bayadla ningangibekela nje ecele ngiyofike ngikuthathe kusho umzalwane naye uthi akasadli kodwa uthi omakoti bakwakhe bayadla phela mina angisangene ephekweni kodwa phela ngabhala bakhona uphose ibhola uphosela izingane ezakwakhe lo makoti wakwakhe uyokubona nikholwa umuntu othi akabhala incwadi yena enza into ngoba kudinga uthi nje la ekhaya thina cha asadinga ukubhalelwa incwadi zoflower lalelani nansi indaba yami anobabhalela phela omakoti ngoba phela bona bakholwa ukuze nabo besizakale nabo masebenza imicimbi cha mina lingasangibhaleli bhalelana umakoti ukoti yena usakwenza ngoba phela basazoyenza imicimbi uyena othumela ukuthi omakoti bena bengene lapho kodwa yena uthumile phela mina thina le nkonzo esikuyothela sakwenzi kodwa phela omakoti bona bayakwenza bafowethu nobabhalela bona incwadi nibafake kulezi ipheko uyokubona nini ukukholwa lo makoti wakho kanti bekudinga nje ekhaya lakho bakwenza usafa bazi ukuthi awuthina besingakwenzi uyoqala umakoti wakho ezenzeleke wena usahamba athi umama walekhaya ungakwenzi kodwa phela mina sengiyakwenza wavele mina ngikholwa hayi ukuthi apostle wena afunze kuwena ukuthi akwenze bekudinga wena uthi lalelani nansi indaba yakho la ekhaya sisadinga ukubhala incwajana ezincane ezisimema emadilini ezinto ezisimema ukuthi asithenge oflower ezisimema ukuthi asithenge ama-drinks lalelani nansi indaba yakho ake sicela namhla sithi Nkosi Jesu ngijulise ekukholweni ngijulise Nkosi ekwazini wena khona ngiyohamba kahle endleleni ngibuye neculo ngizotshela ngithi balele benkanyezi ukusa ngithi imphakathi wakithi ngithi layelani nansi indaba yami ake simcela uNkulunkulu sithi Nkosi Jesu sijulise sikuhlangabeze mama Myeni sikuhlangabeze Mama Nsibande lapha eRichards Bay uzosixoxela ukuthi siyazenza yini ipheko julise Nkosi Sulise somata, sulisa mina baba ye. Kajisa no mukhola ba, hallelujah ye.
Asibingelele Mama Nsibande emsakazweni inkanyezi yokusa mama. uJesu Kristu inkosi ngiyabingelela kuwe ndodakazi ngibingelele nabalaleli nabaphathi bomsakazi nawonke umuntu nje ozoba nethuba lokulalela. Mama kuyintokozo enkulu nje ukuthi sibe kanye nawe kulo msakazi inkanyezi yokusa iRadio Khwezi. Awu mama siyazi ukuthi ke ubhizi kangakanani. Kodwa nje ukuthi sibe nawe mama uvuma ukuthi uzoxoxa nabalaleli kuyinto enkulu kakhulu kuthina. Kule ngosi esithi sivuselela khona ithemba kuyona. Sikakhulumi ke nokuningi wemama, cela mama asikhulekele. Siyabonga ake sikhuleke. Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga ithuba Nkosi usipha lona. Sibonga ukuthi uNkulunkulu akekho ongalinganiswa nawe. Eziningi zonke wena uNkulunkulu odalile konke. Sikunikeza udumo Nkosi ngemelela-ke sisazokhuluma izwi lakho ube khona phakathi kwethu ngoJesu Kristu ophilayo. Amen. Amen. Njalo-ke wema ngamasonto sesibe nehluko ezahlukene futhi sihamba nabafundisi abahlukene. Namhlanje sithake sihambe nawe mama. Sibuka isihloko esiyisimanga wema. Isihloko esithinta nje kakhulu inhliziyo yami. Isihloko esithi umzalwane nokuhambisa ipheko emcimbini. Wema emphakathini eyahlukahlukene ke kube khona into le ebizwa ngokuthi ipheko. La khona omakhelwane nabo beba nemicimbi okufanele ukuthi ukhiphe okuthile ukuze phela ubaseke. Engabe umzalwane likhona yini iphutha uma naye eyingxenye lezopheko yemicimbi engahlangene nobuKristu kodwa nganxa ukuthi phela wema hawubantu sikanye sonke singomakhelwane sisendaweni siyamphekisa uma sibanibani unomcimbi akawenzayo. Ngabe umzalwane khona niphutha mangabe naye ehambisa lezopheko na? Likhona iphutha. Ngiyajabula kakhulu ukuthola ithuba elifana njengaleli. Likhona iphutha elikhulu esilenzayo singabantwana bakaNkulunkulu ukuthi asaziwa ukuthi singobani. Bese-ke umuntu mase ekumema bese kufanele ehambise isipheko. Kodwa uma ngabe umakhelwane engazi ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu angihlanganisile akazi ukumangala uma ngingaqhamuki ngingalethi isipheko. Ngoba phela izwi likaNkulunkulu lithi uma ngabe senza lezo zinto sivumelana nabo kusho ukuthi sihambisana nakho. Lokho uma sengihambisa isipheko mina
ngomami yenu nisihambisa kwamthetho behlabela umkhulu wabo. Futhi ngihambisana nabo ngithi kuhle lokho. Izwi likaNkulunkulu liyasixwayisa kakhulu lapha kwabaseRoma. Romans chapter 1 verse 32. Lithi uma ngabe wenza lokho uyabakhuthaza laba awuzivezwe ngobala ukuthi wenze njani. Lithi-ke abathi besazi isimiso sokulunga sikaNkulunkulu sokuthi abenze okunjalo bafanele ukufa. Abenzi lokho kuphela kodwa bavumelana nabakwenzayo. Uma behambisa isitheko senivumelana nalokho abakwenzayo. Mama yazi yangithinta nje lento yokuthi omakhelwane bethu ukuthi abasazi ukuthi singobani. Yes. Yingakho ke zongicela isipheko nakazi kahle ukuthi mina kahle hle kufanele abangeni khona. Kodwa uzongicela ngoba kangazi kahle ukuthi ngingubani ngimiphi futhi. Yes. Omunye umbuzo enginawo mama uthi esimeni ke samalungu omndeni uma enza imicimbi engahambisani nobuKristu uthola omunye ethi hayi ngeke ngize ngibe khona kulowo mcimbi ngenxa yokuthi hayi isuke ithinta izinto engahambisani nobuKristu. Kodwa umthole ke ethi hayi isipheko bandla ngizosikhipha sona ngoba phela bandla singumndeni. Bona abantu laba bayongcwaba. Kufanele ukuthi mawe benza imicimbi ngibaxhase phela ngoba sizalwa ubaba oyedwa impela. Siwumndeni. Isenze sikanjalo mama semukelekile yini kumuntu okholwayo na? Asamukelekile leso senzo. Isuka khona lapha indaba ukuthi abasazi. Uma ngabe ushintsha indlela yokuphila, uphenduka, ukhetha izinto, uyawubiza umndeni nje. Kwafowethu emndenini ukanje kanje. Angisezi ukuhlanganyela nani, angisezi ukumxhasa, angisezi ukuba khona nje. Iy'ngane zami ngeke zize, angeke silethe lutho. Kusekuhle kungekho mntu. So uma sekukhona umcimbi bekumema uzobakhumbuza ngithi hawu bandla ngiyezwa ngiyabonga kodwa ngiyaxolisa ngiziphumelela futhi angizukungisiza. Khumbula phela ukuthi vele uje futhi kwezinye indawo zami zoletha ukuthula kodwa uzoletha ukuthi kuphambwane ubaba nendodana. So uma ngabe befuna ukwenza lo msebenzi wenu ukuphuma vele abazi ukukuthatha kahle. Kodwa ungasathi manje ukuthi cha angeke ngiyikhiphe imali yami ngoba phela uma ngikhipha imali kusho ukuthi mina ngiyahambisana nani ngiyamxhasa. Angizukubona ukuthi uNkulunkulu usebenza ngaphezulu kwalaba bethu abangasekho. Abethu basemhlabathini. Kanti uNkulunkulu usezulwini. So uma sisebenzela izulu thina kufanele singabasebenzeli abasemhlabathini. AbaseRoma uma sibazisile-ke abantu ngesono sakho bayazi ukuthi azubana nhlangano bani. So uma ngabe wena-ke usuzoshushungisa imali uthi qhubekani kodwa mina ngikho ngoba ngisaba umfundisi. Qhubekani mina angikho ngoba ngisaba labazalwane engikhonza nabo kodwa ngikhona. Ngiyabona. Kubalulekile ukuthi-ke ey'ntweni esizenzayo ukukholwa kwethu kubonakala nasemndenini yethu. Lithi-ke ivesi lapha kumaRoma chapter 14 verse 22. Lithi ukukholwa nakho yiba nakho ngokwakho phambi kukaNkulunkulu. Ubusisiwe ongazahluleli ngalokho akukhethayo. Yabona ukuthi uma usukhethile ungabe usulokuthi ekhaya nje emndenini abangizwa kahle. Awudingeki uziwa yibona ngoba wena kufanele uziveze isisebenzi esithembekile uNkulunkulu. Inkosi mama. Ngiyakuzwa kakhulu mama myeni. Wema engabe ke ngenxa ukuthi mhlawumbe ngisaba ukuzondwa abantu bomndeni omakhelwa gcine ngasahlasekile kahle emndenini. Ngangiphoqani ukuthi mhlawumbe ke awubandla kuphoqeleke ukuthi bandla ngesikhiphe isipheko. uNkulunkulu uyabona ukuthi hayi ngoba ngithanda ukusupporta lo mcimbi wabo kodwa ngesaba nje ukuzondwa. Kwesisikhathi futhi mama ngenzela ukubazuza ngoba phela uma mina sengibheke eceleni kakhulu ngabe kubona ukukhona kwami. Ngabe mhlawumbe uma sengikhipha ngithi hayi bandla ngikhona yenzani alihambi akazopha kuthiwa alihambi ivangela ngazi ke lana ukuthi kuthiwane ke awuhambi umcimbi uqhubeke. Uma ukuthi cha ngenzela ukuthi bengangizondi wema ngenzela futhi nokuveza lo Jesu wami ngoba manje mase ngibeka kakhulu sengithi phela ngathi ngumfowabo kaJesu sengibeka kakhulu emngcweleni bangazoyibona lento yami bazoyibona kufanele mhlawumbe mama ngenxa yezozathu ngicina impela hayi bandla sengisikhipha bandla isipheko. Hayi isipheko nje ngeke usikhiphe emaseni
ngoba yazi ukuthi uJesu uthini lapha kuLuka 9:25 uthi kuyakumsizana umuntu ukuba ezubilizele umqalimali na abese kuMatthew 10:35 kuya lapha 36 athi yebo ngize ukuphambanisa umuntu noyise nendodana nonina noma lokazana nonina zakhe athi ngezitha zomuntu zabanye bendlu yakhe akhathalele ukuthandwa ngabendlini asizile ukuhlala ingunaphakade emhlabeni uma ngabe usiphendula usukunikeza ithuba lokuthi ufocus phambili uma ngabe wena uzobheka emuva uzodonsela emuva lezi zinto uyazi ukuthi kunesigaba ethi khona indoda eyathenga umuzi wawunesipikili lesi sipikili cha umuntu owathenga kuye indlu wabuya kwazogaxa ijasi lakhe wathi ngithenge indlu angithenganga isipikili ukulandelayo wagaxa isigqoko wenze njalo isathane kumuntu umuzi thena hayi ngoba ula ekhaya nje ngiqashisa la ekhaya nangaphandle bazokumema baze bakunikeze ukuthi ube uMC kuleyo mcimbi so awukwazi nje nhlobo ukusupporta izinto nezobuKristu uma wena uyisidalwe esisha usukuKristu ngoba lithi iBhayibheli ukwakuqhatha bheka selivele khuleka nokusha abazonke baze bakuthande bebona uNkulunkulu ekwenzele ngayo ngethanda mama leni ukuthi abazone beze bekuthande bayoze bekuthande ngoba ngeke sekubulali futhi noma bengakubulali kungasaba Ngosama ngoba usuzobufuyalala usebenzela Ngosama yo mlalwe inkanyezi sikona ke njalo inkanyezi kusayirete Khwezi sithola 90.5 no 107.7 FM hlasele nonhlanhla ufortunate uFuchu kamajola mthethwa angihambi ngedwa kodwa ngihamba nomama laphana umama uNsibande umamyeni ushadele kwaNsibande siyamazi kakhulu baMsibande siyamazi kakhulu ehlokweni sihlezi sihamba naye ubaba uNsibande indodana kakhulu Nsibande wema omunye umbuzo enginawo mama uthi engabe ke kungalimaza kanjani ivangeli ukuthi ukhiphe uxhaso noma isipheko entweni osuwasindiswa kuzo noma entweni osaphuma kuzo kukhona mhlawumbe la akungalimaza khona ivangeli noma cha hayi ivangeli ngethinteke ndawo ukuphela wena usungayibolela wena ke nje wena isiqhu sakho ngabe nevangeli kungenza mhlawumbe kuthiwa awulela bandla noma awukwathi ukukholwa kwabo kunjani khona la ngalimala khona ivangeli oliphethe ngenxa ukuthi ngikhipha isipheko entweni esengaphuma kizo kulimala ivangeli lami na liyalimala kakhulu ivangeli eyintweni esizenzayo uma siqhamalazile kusho ukuthi uma ngabe ngizothi nangala ngiyatholakala ngala emcimbini emadilini ngiyatholakala nasenkonzweni ngiyatholakala kusho ukuthi ngiqhamalazile abantu abazi ukubona ukuthi ngikhulu kangakanani uNkulunkulu engikhombayo abantu bazoba nokuthi hayi phela lo sibuye sibe naye ngapha ukuze ukuthi kunamabandla kuthiwa hayi ibandla elithize lihlanganisiwe uyabona uyalimaza ivangeli so noma ngabe nginenkinga ngiza kuwe angazi noma uzongiyisa esiwashweni noma uzongiyisa edlozini noma uzothi uNkulunkulu wedlozi khona into enjalo uNkulunkulu wedlozi lami uNkulunkulu omkhulu into enjalo akufanelanga nje uze uthengise ngoba uyathengisa ngeqiniso kuwukuthi uthengisa ngeqiniso uma uzobe utholakale emadilini ngoba lapha kumshumayeli siyatshelwa abantu ukuthi kwenzekani ngabantu bethu abadlulayo emhlabeni siyatshelwa nje kabantu ukuthi abasenakuthanda abasenakuzona abasazi lutho ngisho ngendawo yabo noma engavuka namhlanje bakwami angeke asabone ukuthi yini ngeke ngazi ngoba abasenakho ukwazi ukuthi babehlalaphi sebebona abantu so thina masithi siyababukuza kodwa siphinde sikudle uyabona ukuthi nje kufana nokuthi uPawule ehambele kwakuyise Athens la thola khona kunama-altare amaningi kuze kukhona ne-altare elithi uNkulunkulu ongaziwa bathi yena ngikhuluma ngalo emthi akazi kwakhe uye le ngikhuluma so uma ngabe wena usuwazi iqiniso sewulazi iqiniso liyakhuluma
Uma lokho nje uhlanganisa izinto evangeli ngoba abantu bazothi hayi ithe nalo uNkulunkulu akasebenzi. Inkosi. Vele uNkulunkulu wabo akekho. Ubani wakwambona babe nezinto abayishoyo eziphathekayo kubona. Kodwa olazi iqiniso zibe zinye. Bathi ubani wakwambona, bathi uNkulunkulu wabelungu. Basho lokhu nalokhu. Ngenxa yokuthi wena uxamalazile, vele awuzukuma uthi yilo odala izomhlaba. Awuzukuma ukuthi angizukuthinta lutho ngoba yena uthe. Uma ngabe usungenalo ivesi emntwaneni ngenxa yokudla okudlayo, vele ivesi iyabaleka. Noma selibalekile ivesi, awusenakho ukuthi ngithi kwabaseRoma 14:20 uthi ungawuchitha umsebenzi waNkulunkulu ngenxa yokudla. Inkosi ma. Uma ngabe uzowuchitha-ke wena ngenxa yokudla nje ukuthi ngoba nakho bangididile abantu bazothoxeka. Angihlale sengiya nje. Khona bezobona ukuthi angilizi. Angithi uzofika laphayana uthengile udrink. Uthi wena ngizophuza udrink angizokudla ukudla. Ngesikhathi ungekho ebusuku. Yonke le nto ikhulekele lapha. Inkosi. Ngisho nosidi wakhona. Wena usuzowudla. Balekile le ndaba esikhuluma ngayo ngendlela emangazisayo. Ngoba kwesinye isikhathi siye sibheka abantu kanti kungcono ukubheka uNkulunkulu kunokubheka umuntu. Kodwa Kumele iqiniso. Ulimele nje iqiniso. Bayakuzonda baze bekuthande ngoba ngeke ukushintsha abakudalanga vele. Yo mabakithi. Mama hayi cha. Yazi mama yabona bozonda boze bakuthande. Uze bekuthande. Oqala kancane vele bethi hawu phela wakithi la ebani. Uyazi mama iyangimangaza lento iyangithinta nje futhi le yokuthi bayothi abantu heyibo kusho uNkulunkulu abamthembi kwabona ngoba bagcina sebezojoyina thina futhi sebenathi kusho uNkulunkulu wabo bayamgabaza. Yebo. Inkosi mama kithi ya. Ulibulele nje ivangeli awubulalanga ikhanda lakho. Ubulale ivangeli qobo. Kusho ukuthi nje uzibethele indodana kaNkulunkulu uqobo. Inkosi ma. Yayangithinta leyo ma ukuthi ngisho usweet wakhona usuke uyiyo leyo nto kwawona usweet. Kwawona usweet wakhona. Konke kunikeliwe kuleli altar abeze ngalo. Bathe uma behamba egcekeni bahamba bekhuluma izinto la egcekeni. Usafika-ke umzalwane. Usuzongena. Hayi ngiyakuzwa ma. Mama omunye umuntu engayithisela ngokuthatha hayibo. Mina ngithenganga isipheke siyingozi. Nje ukuthi mhlawumbe ngingathenga utshwala bephuze bethi mase bemnandi bese bayagwazana bayadubulana cha bandla isipheke ngisithengile mina uflower kuzoxova nje amadombolo kuxova ojeqe siwukudla bazosutha ngalesi sipheko sami kwenziwa nje amadombolo asinankinga. Ingabe ke likhona iqiniso lapho ukuthi ngiwumzalwane ngayikhetha mhlawumbe izipheko engaphekisa ngazo kubantu bendawo omakhelwane masiphekisana nami phela ngikhombisa ukuthi ngomakhelwane phela nami ngabe sengathi mina sengakhe phezulu emkhathini cha nami ngomakhelwane ngiphila nabantu endaweni angikhetheke izipheko ukuthi ngibaphekisa ngasiphi isipheko. Hayi uyabona ukuthi okumqoka ukuhambisa isipheko ukuthi unikele kulo mcimbi osukhona. Uxhasa. Ukuthi uxhasa ngani akuwenzi umehluko. Akuwenzi inhlobo umehluko ngoba okusalayo unikele kuleli altar. Wena. Kusho ukuthi ngesikhathi ukhipha la ukhiphe khona uhambisile kanye nomphefumulo wakho wathi yebo wahambisa la. Ukuthola ukuthi ngokunganaki izinto ezingena ndodakazi zenzeka ngokunganaki. Uthola ukuthi sengihambisile-ke mhlawumbe ngibhaka amakhekhe. Ngathi nje ngizobhaka amakhekhe la ekhaya lami ngwahambisa. Awanabungozi amakhekhe awanalutho. Kodwa bese ukuthi anikelwe kulobali okunikelelwa yena. Icala likumina alikho kubona abangifundile. Likumina icala kufanele ngiveze uNkulunkulu ethembekile engahlanganiswa nalutho ethi emile wathi ungabi nabani uNkulunkulu ngaphandle kwakhe.
Ubese wena uba nenye indawo la unikela khona. Umzalwane akahambisi lutho nje. Kuyingozi ukunikela kulama altar ngoba ugcina usuthola unamaphupho. Uphuka begodola. Uphuke ugogo omkhulu ekunika imali. Uphuke lokhu nalokhu. Uphuke esilambile. Ngoba uye lapha unikele lapha. Uthola ukuthi umzalwane useshisa ilamaphupho abese efane nomuntu oprofethayo. Ubungozi ukunikela kulezi ndawo. Uthola umzalwane usengathi useyaprofetha. Usebona abadala. Usekhuluma indaba zabadala enkonzweni. Mangabe bona ukuthi enkonzweni abayibambi. Usumbonhlana naye usegcizile ukuhlala usefaka amabhali. Isuka lapho indaba uyikelile wena lapha. Usho ukuthi uyayithanda lento uhambisana nayo. Kodwa uhlezi ngala uxasheni iBhayibheli. Ungakhohlwa phela futhi ngidakaza ukuthi usathane mangabe sesendika uyakunombola asimali alindele nje islip esimali esiyasebenzisa. Kanti ngiye nje ekhaya kithi sihlatshiwe, ekhaya kithi egcikile sihlatshiwe. Ngafika lokho. Nganikela ngemali yami, nganikela mhlambe ngathi nansi imoto ngizogijimana nayo ingekho mina kushisa. Kubalulekile ukuthi singahambisi lutho. Asingahlobisi lutho bazalwane. Asingahlobisi lutho ngoba ukulandela lapho bazomema wena lo. Nomntana siza-ke thina sizokwenzela wena igebe. Ukudlula lapho wena uzokuphathela uhlelo. Uyabuya lapho kuya namaphupho amangasifani ukhiphe izinto ey'ngekho. Mabakithi. Kubalulekile ukuthi asingahambisi lutho. Into enhle-ke ngemali esengayifunda ukuthi ayisho ukuthi ngikhona. Ukuthi nje anginayo imali engizoyibetha ongelapho. Ngoba izingamemeza yayithukela. Usho nje ukuthi angiphumeleli anginayo imali anginaso isikhathi anginayo negqozi. Uma ukuthi abantu ongakazi ukuthi baxoxele ukuthi sengiyiphi. Kodwa nje kubalulekile kakhulu ukuthi umndeni wazise ukuthi ngila makhelwane akakwazi ukuthi la abantu osebenza nabo bakwazi ukuthi umuntu onjani. Ngoba labo bantu ibona abantu abafaka inkinga kakhulu. Ukuthi emsebenzini sethi hayi sinikele isibandane wenze angeke ingama wakhe emsebenzini uyanikela nawe. Yizo zonke lezo zinto uyabona lesi sihloko sibaluleke ngento emali. Kusama. Sibaluleke ngento emali. Ijulile ma yazi ijulile uthi ugcisa upha amaphupho amabi ngoba usuke waya kini kunomcimbi. Yebo, inasho nje izwi kwabaseKorinte okokuqala chapter 5 verse 7 uthi khiphani indubele endala. Angithi usukile wena uphumile uphendukile. Bekuhlabile izwi waphendula. Lakushumayeza iBhayibheli lakubeka obani. Kodwa umuntu lokhu uhambisa usuthi indubele isakhona isakhona. Ikhona nje indubele. AbaseKorinte bathi khiphani indubele endala ukuze nibe yinhlama entsha. Njengalokhu ningabantu ngenambubele. Ngokuba nelethu sasinasakhiwe ngokrestu. Asinakho ukweswela. Asikwazi ngisho ukweswela inhlobo. Uyazi ukuthi awusweli ngisho inhlobo kwaKrestu. Somuntu ukhipha nje imbubele endala. Use abangangikhulumisi right. Abangikhulumisayo ngihamba nabo. Uphile. Kusama. Hayi siyakuzwa kakhulu mamyeni. Manje mama onkosikazi babafundisi bayacula wema. Bathanda nje uyiculela umculo bawuthanda wemama umculo. Bathanda nokuthi behlabelele indumiso ibuzwa kubona ukuhlabela kubuzwa kubo. Wemama wena iyiphi ingoma oyithandayo? Ongafisa ukuthi mawuphuma mama uphume ngayo nje. Ongafisa ukuthi sikhiphe ngayo. Angiyazi ukuthi ubani. Lenithi owenza izulu wenza nomhlaba Jehova ngumuntu wami. Ngibona kahle mama, ngibona kahle kakhulu uLady Bishop othi wenzile uzulu nomhlaba. Siyabonga kakhulu mama ngesikhathi sakho siphe sona emsakazweni inkanyezi yokusa. uNkulunkulu akubusise mama wena kanye nomndeni wakho. Usikhozele nakubaba. Cela usikhulekele mama.
Ngiyabonga kakhulu sengathi uNkulunkulu anganibusisa abazalwane ngingakakhuleki ngiyafisa nje ukusho ukuthi sekuseduze phambili asibambisise singayeki bazalwane seduze kakhulu phambili. Umlaleli ekhaya akafuni iqiniso alifunisise iqiniso alijonge ebese yalibambisisa lesiyaphila asikhuleki. Baba egameni likaJesu siyabonga izwi lakho siyabonga Nkosi ngalesi sikhathi sisona. Siyabonga ngalesi sihloko siyakhuleka ukuthi izinhliziyweni zabantwana bakho xaxisa ukhulume nesingafinyelela ngakhona ngoba uNkulunkulu wenyama yonke usithanda ngothando olujulile sonke akekho umdaleli ukulahlwa. Usisa-ke abasakazi balo msakazo usisa abalaleli ukuthi senabaphathi bonke ngegama leNkosi uJesu Kristu. Amen. Amen.
Jehova siyabonga wenzile izulu nomhlaba. Uthi ngiphakamisela amehla entameni. Siyabonga kakhulu mama, siyabonga kakhulu ma. Siyabonga. Angazi into ethuleka la ku WhatsApp hayi angazi. Number 0234815522 noma 0324815521. Ngakwazi ungenela wenkenyizo nawe. Udlulise ofisa ukudlulisa emva kwalamazwi ashiwe umama. Mama mamyeni. Mama myeni, mama siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Hayi sizwile. Mele wenkanyezo ukusa nawe usungayifuna nje. Sungayifuna nawe uyihambise phi ipheko zakho behamba ziyapi. Bekuyokwenziwani lapho. Ya, ngisho ngathi khona izinto ongeke ngempela kwesikhathi uyifundiswa umfundisi wakho. Ekodingane nawe umongcwele akutshele akululeke nihamba ngendlela nisendleleni. Ngishilo kwephela ngathi masibambe ngenyama. Masibambe phela ngisho ngathi esokucasula ke lesihloko ngoba uzothi awu sefike siphile kanti ngoba sesophila nobani cha masibambe umusasho njalo hayi okwazi ukuthi asiqonde ngempela nawe uqhubeka kwenze ya cha uqhubeka kwenza kunankinga kodwa lo ozozwa ukuthi ayi ngathi nami uNkulunkulu uyangiphikisa uthi kumele ngenze kanje inango kwefela yeke kodwa wena nje usaphikisana qhubeka phambili iphepha kunankinga ukhona ke ola sabona. Yebo nami ngibingelela njengoba ngithi uJesu Kristu inkosi. Yebo Ngithi mamnenhlanhla kulezi inyangane ezidlule ngiyabonga ngalesi sihloko ngoba usihlobo sami singimemelele lokhu ngathi manje ngithi angisahambisani nabo esazi kahle impilo yami wayesethi noma ungangilethela isipheko nje ngase ngithi uma phela sengilethe isipheko kusho ukuthi sengikwenze konke umuntu engamchazela ngathi uyakhumbula kushona uma uyakhumbula kushona ubaba ukuthi asizenzanga zonke lezo zinto umuntu womndeni mangabe kuukuthi uyezwa ngoba uyalilalela ikhwezi ngethemba ukuthi usephendulekile lokhu engangimtshele khona. Siyabonga kakhulu. Ya ngiyathanda uthi uyalalela ikhwezi loyo uyabona umtshela wamkhumbuza ukuthi uyakhumbula ukuthi thina semiphi wayebatshelile ngoba kuhle sibe sibakhumbuza bayakhohlwa sibakhumbuza ukuthi hayi uyazi nje cela ukuthi uyazi ukuthi ngikhumbuza ukuthi cela ukukhumbuza ukuthi uyazi ukuthi na mina ngimiphi khona futhi ke ula sabona. Yebo njani siyaphila hayi sikhakhane lwezwe laseBhulu. Yebo sisakhana Hayi ngithi ngibonga iqiniso kubeka njengoba linjalo awuciceli uthi asihlale la sihleli khona singafani nendlula mithi elulumkani yosona ngale. Yebo kodila yebo hayi iqiniso lakho ngiyalibonga umuntu ongaphikisana nalento oyishoyo umuntu ongahambisani neqiniso umuntu osafelwa unembeza. Ngiyabonga hayi inkosi ikubusise. Ngiyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu abazwane bekhaza ukugcina impela. Hayi abanye baba hayi bamajerafu. Thola ukuthi woyibuka nje uyibona ithi la intamo iluleke lapha idla lapha ibuye futhi isondezwe futhi izodlala ngaphakathi. Impela abazwane bekhaza ukugcina. UNkulunkulu asisize singabala kulabo uthi mina ngedwa. Usho njalo nje uyifakele esibayeni uyifakele uzungulezi izungezi ungene phakathi uthi mina ngiphumula mina noma sebekwenza bebandla lami kodwa mina ngoba phela asizohlula ngebandla abantu benkanyezi ukuza uzohlula wena wedwa nje ukuthi uhambe kanjani ukhona la sobona kodwa wena Nhlanhla ma wendlula mithi wemzalwa hayi elendlula mithi hayi liyakuqeda likithi nya inkosi sami wabona nje indlula mithi indlula mithi ohamba ungena yonke endaweni nala ngasafanele khona kodwa umzalwane mina nganquma noNhlanhla ngathi ngisho kwethu la ngizalwa khona bakuwukuthi khona bakwenzayo angikwenza ngihambisana babe sathe sizokuthengela kwami Inkosami mina oyami imali bathi ukuthi umzimba wami ozoza lapho nganquma angibanga yona impela indlula mithi ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho bazalwane asingamukeli kuba izindlula mithi ngiyabonga noNhlanhla.
Siyabonga kakhulu kakhulu mama uXembu ukuthi asiyekeni bayindlula mithi impela babengenza asiyekeni kusisiza lokho ukhona la sabona yebo Akusona mzamlo njani siyaphila njani ikhona siyaphila ngala ukhuluma lolakhe wakadlamini wadindi thela seMaritzburg wadindi emakhafeni siyabonga siyabonga kakhulu isibindi sakho sokumele iqiniso ezweni lonke emhlabeni wonke kuzizwe lonke ukuma kwakho ngalendlela yabona ngimtshela unkosikazi la ukuthi uyakwazi uNkulunkulu ukuphile ngoba ngisho ezitorini indlela oact ngayo u-act ngendlela ethinta inhliziyo eveze isimo njengoba sinjalo saleyo nto lana ke ekukholweni awu-act kodwa ukhuluma inhliziyo kaNkulunkulu ekuwe ngeqiniso lesimanga iyabalekela lento ezikhulumayo azikhulunywa futhi azithandeki ziyahlaba ziyalumela kwababhubhayo kodwa kuba sindiswayo zinzuzo enkulu siyabonga ukuthi ube namazwi angaka uma siyabonga uyabona kukhona into esiyenze noma iyenziwa mina ngiyenzi leyo kusabantu kunokusaba uNkulunkulu ngoba lento bangukuthi qiqindiswe izitheko zikhanjiswe ngalena njengoligodi kunyonyotho ngale ngasese ebumnyameni yilento yokufisa ukuthandeka nxa zonke njengemali into engeke yenzeke into egcwele inhliziyo zabantu akafuni ukuphoxobani ngiyafuna ukuthanda ngeke ube unxaxi lento kayigcina mina sisadlala siyingane kuthiwa khona ingane unxaxi beqhamuka ngale ibhola ayi lihle beqhamuka ngala kuyona lihle ngeke sibe njalo ekholo lithe iBhayibheli mawubili namakhosi uyothatha enye udelelenye mabili lamadoda thina singumlobokazi wendoda eyodwa uma sethatha imithetho yenye indoda seyidelela le ndoda okuyiyona umnyeni wethu siyini mesinjalo sobokoto onjani lo obuyethatha imiyalelo noma imithetho yenye indoda azophila ngayo la ukanethi kanti wena uthobela abantu kanti wena ubani wakho wena lokutshotshela lemithetho ke emaceleni uyitshotshelana ubungaphakathi ekhaya iqhamuka lapho legama lobufebe ngokwezwi kaNkulunkulu awukwazi kunelisa bonke abantu ngcono zondwa uthandwe noKristu wazondwa ababi wathandwa abahle kunjalo nje ayijiki leyo ayijiki imelo lendima yakho mama umi kahle siyabonga ukuthola amazwi nje uNkulunkulu kubusise sibonga kakhulu sikhana inkosi amen uthi impela lento yokukhokobisa ipheke impela ube unekhodi ukhokobisa abanye basuke ekhokobisa uyazi ukuthi na ima ngabona abazalwane kodwa ngiyayithanda into ayisho ukuthi na sithanda sisaba ukuzondwa uthanda ukuthandwa phela emphakathini uthi kuthiwa akanankinga yiwo ngisho yathi na once abantu bathi awunankinga wayibona ukuthi unenkinga ngempela phambi kaNkulunkulu awunankinga kubantu kodwa kuNkulunkulu nenkinga mhlanje abantu bathi na akanankinga yazi usibani akanankinga yazi yena nje akalokho nje ezenza ungcwele wobona nje lokho khula ku0 sathi ngiqale phansi khona uthi wena uthatha ngaze ngalithandele giraffe amakhola lesi sikhathi impela ensuku zogcina ama-giraffe impela imlezi suka imile impela inyakazi kodwa kunyakaza intamo iyodla ngale kunjalo kunyakaza intamo iphume akhokhobe nje kadesha ubaba uSikhakhane akhokhobe ayodla ngale abe unikhodi impela akhokhobe uNkulunkulu asize abantu benkanyezi asisize uNkulunkulu asisize khona ke ola ayindele lokhu kuthelelekile la WhatsApp lokhu kutheleleka WhatsApp ngathi mase ukufunda konke emva kwendaba obusesiwe endabeni kodwa nje lokuthelekile mhlawumbe asithathe lo gafishani sabona awubakithi wanqamuka ungakwazi ukuthi ubuye sekhona isikhathi sasiningi ukuphela sesiya endabeni njengamanje kodwa emva kwendaba ukwazi ukuthi ubuye ukhona olana uthi nonhlanhla ngaze ngathinteka ngesihloko
ohamba naso namhlanje njalo ihloko zakho ziyayithinta inhliziyo yami uthi njalo maliqala iviki indoda loshane nisonto ngendlela nje ihloko zakhe ezikhuluma ngayo futhi uhamba kube sengathi kuduza amabandla onke ngoba ziyenzeka lezi zinto siyazenza emphakathini usuke uthi phela nawe wenze ukuthi mhla unomcimbi no noma wokukholwa ukwazi ukuthi ungahlupheki kakhulu ngokuthenga lezi zinto uthola ukuthi uyitholile ngiyakuzwa uthola ukuthi uyitholile kodwa akusiphethe ukuthi wena uzothengela abantu ngeyakhe imali thengela abantu abakwenza imicimbi dlana nabazalwane nabo abayengene ey'ntweni balengenzwe singasize sihambe siyodla ngaphandle nxa ukuthi la phakathi asikho thina ey'ntweni nathi asiphekisane nathi singaphekisana ngoba nje uyamuzwa usisi lo uthi yena uyeyenze ngoba efuna ukuthi Nkosi yami naye mhla enemcimbi othinta ukukholwa manje kusizani-ke hayi bali benkanyezi uNkulunkulu asisize bali benkanyezi asisize uNkulunkulu siyamdinga nje kakhulu kodwa ngiyayithanda indlela yasho ngayo ukuthi yena ngiyambonga ukuthi uNkulunkulu ngisihloko ngifisa ukuphenduka nami kule senzo sami impela uNkulunkulu engathi ngakusiza uphenduke asiqonde endabeni ayibonga amen siyabonga kakhulu Nkosi ngesihloko mamdleke ekhulumayo kuvuka nje le ngoma leyo uthi waphe ukuthi welikholwa phuma kubo nokuthi inxasa nje nabo emkhubeni emibi lo umuntu osathanda ukubiza ukuthi mina uyisitha sale Nkosi izobuya masinyane yebo lokho-ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu nokuthi nje abantu abasazi ngoba siyikhonzi zevangeli umusa uNkulunkulu awube nabazalwane bonke ngiyabonga siyabonga kakhulu welikholwa phuma kuba bomhlaba siyabonga kakhulu welikholwa phuma kuba bomhlaba nako kwabo ungahlanganyeli nabo leyo ngoma nje bayisho yangiphendula angilonge inganyana nami njengosinowezayo lekholweni lokho ehamba ekholweni kodwa yaculwa nje omunye wobaba enkonzweni welikholwa phuma kiba bomhlaba ngayibonela ukuthi hey njengoba nginabangani abangaka esikoleni abangakholwa kushuthi kufanele ngiphume kubona ngempela ngiyingqumele bengathi awunanhlanhla awunankinga yazi fortunate yazi awunankinga nje ngakubona lapho uthi mhla kwathiwa unankinga usukunenkinga impela okay ukhona la sawubona ayibonga baba amen baba ngiyathanda nje mama Mthetho ekuseni nabalaleli ukuthi ngathi singake sibheke nanti izwi lapha encwadini ka-Eva sahluko sakhona unayo isihloko sakhona sithi ukuhlangana kwabakwa-Israyeli nabezizwe uvesi 1 kwathi sekuphelile lokho izikhulu zasondela kimi zathi abantu bakwa-Israyeli nabaphristi namaLevi abazahlukanisanga nabantu bezizwe nezilengiso zabo ezamakhanani. Ngiyathanda nje ukusho mama Mthetho nabalaleli ukuthi uma wamukela uJesu uyazahlukanisa uzahlukanisa nezinto zobumnyama zemindeni uzahlukanise nezinto ezenziwa ngamakholwa zobumnyama ezibonakala ngathi zinhle. Akufanele mama Mthetho nabalaleli nabefundisi uma sesikholwa siphinde futhi siyoba nenhlanganyelo nabantu abangakholwa ukwenza izinto okuthiwa izitheko uma benyuswayo kwehliswa behliswayo thina siyazinqumela ukuthi bayehliswa noma bayenyuswa asingeni noma uqondene nawe noma kuwuma wakho noma kuwubaba wakho owehliswayo awuhlangani wena lapho noma ngakuthiwa mama Mthetho wawuphethe umkhonto
Ugcunye kwanxa kuzongcwatshwa ubaba wakho kuthiwa umdala ekhaya awuhlangani nalezo zinto ngoba izinto zenkolo yabantu abangamfuni uNkulunkulu yilokho nje kuseni mama umthethwa nabalaleli egameni likaJesu. Amen. Baba udla kuthi Yebo. khona obuza la uthi ke ayibonge mamthethwa senze njani kuma sinedokfelas sinestokfela somcimbi nabo abahlabela abangasekho senze njani ke uma kukhona senze idokfela siyangena nthi nedokfeleni Mama umthethwa nabalaleli thina njengabazalwane asingene ezitokfeleni zabantu abangenaye uNkulunkulu ngoba imali mhlawumbe ke ngithi isitokfela ngesemali imali mayiya kubona bayibeke emsamo bayibike bakhulume kwesinye isikhathi mayiya kubona bayizalise ukuze thina njengabantwana nje bakaNkulunkulu mama umthethwa siyazahlukanisa nezinto ezenziwa ngabantu bezizwe. Sibonga kakhulu baba. Amen. Asibonge sengithe nje ngiyabona nansi imessage ingena nje ithi ayibonge mamthethwa senze njani kuma sinestokfela esemcimbi nabo abahlabela abangasekho uphilile kubheka emandeni usuphelelekile ephilile kuthiwa asingeni kusho ukuthi impela hey iBhayibheli laqinise nje beshilo mama Nsibande ukuthi lathi ngizohlukanisa ubaba nendodana umakoti nomamezala uzohluka wena safuna ukuthanda impela usenkingeni vele usenkingeni ngiyakdabuka kakhulu ngawe ukhona la sobona okay ukhona ke ola ke sizuthi yena uthini line 1 sobona sawubona mama mthetho yebo sobona hayi impela isihloko sijulile ngoba kukhona impela nje nabaye bathi la obaba athi hayi ngizohlala nabo nje kodwa mina ngeke ngiphuze mina ngizophuza iCoca-Cola ubone ukuthi impela ke ubalwa nabo bese ke ngicela ukubuza mhlawumbe ukuthi njengomzalwane kuba khona abafikayo bezokwenza njengomsebenzi okungivela wokwenzani abangakholwa abafuna ukuthola kuthiwa yini angazolibiza ngokuthi utshwala manje ngenza njani lapho ngibuza lo mbuzo hayi bazokuphendula abafundisi bakho ngiyabonga kakhulu amen la kulolu hlelo sinabafundisi ke la yabona ke kusekhala abafundisi ke kulolu hlelo bazomphendula yabona ke leyo nto le umbuzo osemqoka kakhulu ngoba hayi nakubazana yafica sikhona lezi zinto ngapha phela abazokuba phela bazophuzana wambuzo wamuhle umbuzo ukhona la sisabona yebo manjani siyaphila ngiyaphila mphakathi ayisitoko sakho isitoko sakho siyayithinta inhliziyo yami mntwana kaNkulunkulu ngathola ugesi ebandleni esibeleke phansi ukuthi ngiyabatshela nabantu nomakhelwane nomndeni bese hawungane bandini lapho yenze u1 no2 wena uthi mina ngathola uJesu angisibokuthi kodwa mina ngathola uJesu ngasindiswa ngasindiswa namhlanje ma inhliziyo yami yambonga uNkulunkulu nanokuthi khona ukuhlala ngisha manje ngingekeli kangasebenza ngakholwa kodwa bephoqa ukuthi ufune ngekho mangayile ukuthi ngumuntu omubi inhliziyo yami nalokho nje namhlanje uyangichitha uyanginyula kulokhu engihlala ngithi sengenzela umndeni kanti mina ngimasiva ngilapha ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu nanokuthi kuye kuthi abazalwane engikhonza nabo babezokwenza izinto bese ngicela inkonzo noma olwesibili noma olwesibili bese mina ngingabaniki bese wena yini ngapha-attend izinkonzo enje ngithi mina nkosi yami inkonzo nisuke niyenza nina nezinto inkonzo yokuKristu ngisoke senginyakazisa abantu emsamo mina ngimkhonza emsamo ngikhoza umuntu ophezulu manje inhliziyo yami bese umjayeze enhlizweni kodwa ngiyalifafaza ukhabo boJesu uyabuya sesemnyama siyazizwa iziki akholweni kwami impela unawu lwami alibathezweni oluyeli ngithi ngiyakholwa mamthetha ikopeli ekhaya mangaba ngale ndaba yasekhaya
ngoba umphuzwa umntana uNkulunkulu esemphambili esithumayele kodwa umuntu uyalandela unemsamo ekhaya. Hey uNkulunkulu sakhe ngasiza ntombazana elumazongo wazala. Ayidela umama wazala akababa ngoba into nayo akusiye oyiqoqayo into oyiphathisa ukuthi usike ngiyakhula nje nosuku kuyakhula nje konje kwenza kodwa ukuthi abanye bayibhala incwadi ngiyabhala impela ngibhala amavesi ayasiza amanye ngifakaza ngawo ngiyayela ngawo makungoludine uJesu ngizona ngithola isihloko esithi sebhangisiza la ngalesi sihloko nje kodwa phinda ngisifafaze ntaka baba ukuze khanye hamba kwami phambi kwabo babona ukuthi ayinamukela iwuthu. Ngiyabonga mama uphethile sokuhle ngosise mama Khoba la engwelezane esihle. Sibonga kakhulu mama Khoba. Amen. Sibonga kakhulu mama Khoba. Ukhona futhi ke ola ngesizwe uthini? Khona la? Baba ngithi khayela phansi ke la ke ngoba amaningi asidlulele kwami. Mama umthetho. Khona la? Mangizwa lesihloko ekukhulunywa ngaso namhlanje umoya ingcwele ungembulela ukuthi ungabuzi nanokubuza ukuthi wahamba kanjani umcimbi ngoba usafana nomuntu ohlanganyelile. Nkosi yami ungabuzi ngoba lokubuza. inhliziyo yakho isukade inamathele lapho. Yo. Amen. Sipesihle ekhuzwayo. Amen. Sibonga kakhulu. Khona futhi ke omunye la uthi ungabuzi lokubuza. Ya. Khona la. Jesu Kristu inkosi. Amen. Namhlanhla nomama Nsibande sabonga. Sihloko sinamandla. Bazalwane ke beyiduduze nje. Athi ngoba nakho amakhelwane kunomcimbi. Athi nje phela sengathelwa yihlazo. Uma ngingahambisi nalutho. Oza wenhlanhlo ntombazane yami uthatha nje nanti ikesi usho njalo ikesi likaPhiya umzalwane uthume ingane yakho ukuthi ayihambise ikesi Nkosi yami lotshwala uyabaxhasa uyabaphekisa ngoba phela thina la endaweni siyaphekisana kusho umzalwane kube nemibondo umzalwane nangu namaphinifa uyopheka hayi phela ngeke ngidle ngeke ngidle ngiyobasiza nje kamakhelwane usuhlanganyele kube nemibondo athi hayi mina ngisindisiwe uzohamba wena nhlanhlo eshengane yakhe uzohamba wena nhlanhlo uyobathwalisa asikwenzi thina siyabasilwane lokho ngisho ngafika abomndeni bethi ingane yakho besicela iyosilekelela iyosithwalisa cha abasazi nje singabantwana bakaNkulunkulu abasazi ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu ngithi ke mina zimbili indawo enginikela kuzo umshado isifo leminye imicimbi angiyingeni anginikeli nangezitsha zami kuzo ngoba kusuke sekuwenza unkulu Nkosi yami ivangeli ya Nkosi yami sisana nangezitsha yabalethi ixabanisa abantu ngama nje uthola ukuthi bayithatha izitsha mongasavumi nazo phela kuthiwa ave phakeme bathi asavumi sesiyini isitsha Nkosi yami kukusisize asisize siwuthi sitsha sikwazi ukuthi siyosiza lapha na isitsha sami asikwazi ukuyosiza lapha ya cha bengamane bekuzonke mabekuzonke ukhona la sabona Yebo mama. Yebo. Yabonga mama umthetho ngesihloko Nsibande. Mama umthethwa bengamele ukuthi nje abantwana baNkulunkulu balimali. Bekumele bakuphenduke. Futhi bengamele ukuthi abantwana baNkulunkulu labo nomcimbi ukufaka kwabo izindaba ezisayo
bazise bangakhombisi bona bathole kodwa bekuthi abantu baNkulunkulu into abayithathayo abayithi ipheko endaweni e-right. Ivangeli lethu mama umthetho ubona njengathi iqovekile ngisho lapho abangamaKristu iqove yileyo nto leyo ukuthi basa izinto ezikhombisa ukuthi abakhona bayesaba futhi abantwana baNkulunkulu angazi ukuthi kungenza kanjani njengamele sikuthele umuntu kulesi hlobo bekumele umuntu onkuphezulu ngoba abantu zonke umuntu ongakholanga angazi kwenzakalani uhamba umenye zonke izinto engafanelekile umungumkristu use wena abanye besa obhiya yonke into la uqale ukuthi nanti ikhona ngibonyeko bamthetho lezihloko bengamenzeli bathi laba abangamakristu ngoba ibona basa ipheko baye emsebenzini bawukwenza imisebenzi yokuphela la umuntu umkhetho usabhadwe lapho akaphendula mama siyabonga kakhulu mama siyabonga Sabonga kakhulu bamtshali. Asibonga kakhulu bamtshali. Hey ukhona la. Khona la. Awubakithi khalela phansi ake sizwe la. Khona la. Mina mamdladlo bengizobuza ukuthi uyabolekisa ngezitsha zakho njengamabhodwe nama-tray makwenziwa abantu abangakholwa benze lo uNkulunkulu babo amadili ngoba ukubolekisa ngokwazi kwami ngicabanga ukuthi kusho ukuxhasa kusho ukusapota kusho ukuba yingxenye yalowo mcimbi manje bengizobuza njengomama ukuthi uyabolekisa ngey'tuli zakho ukuthi akuyohlalwa uyaxhasa lowo mcimbi loyo mawumzalwane na amen ngiyabonga ujustice Sabonga kakhulu Justice useyishilo ansiza wathi awukhiphi ngisho isitsha sakho useyikhulumile ansiza wathi ngisho isitsha sakho ngisho ispoon sakho ngamanye bekuzonde bethi nje awu sesiyini ispoon khona la ayivuma ukudlala le akisizwe le Amen bazalwane ngibingelele kubazalwane etafuleni lapho ekuseni amen ohlelweni sithemba ngicela ukubuza bazalwane into ngithanda ungayichaza phansi isifubane ngicela ukubuza kubazalwane ukuthi abazalwane abasindisiwe ngoba le mhlawumbe nishuthi sinohlobo lwabazalwane abahlukahlukene ngicela ukubuza abazalwane abasindisiwe ningiphendule basazi bami noma olalela umlayeli angiphendule kulokho abaphuphi yini bona uma belele nezwe umama umyeni ekhuluma indaba yamaphupho ukuthi uma uhamba uyonikela kulama athari uzogcina usuphupha izinto ezithize okhokho besho ukuthi okunye okuningi bephupha omkhulu ekhodola ngicela ukubuza ukuthi amaphupho omzalwane osindisiwe ahlukile emaphupheni abantu abangasindisiwe noma osindisiwe umayelele nje akaphuphi isidalwa nje akaphuphi isidalwa bengicela nje bengiphendule nje abazalwane bami mhlawumbe ukungiphendula kwabo khona okuthize okuzokwenzeka lokho engithanda ukuqonda kahle okay kunenkinga ngendaba yamaphupho mawulele ebusuku phupho mhlawumbe kukhona ukujula kumele sikwazi ngawo ukuthi asuke velapha qhamukaphi ingakho ngibuza ukuthi abazalwane abasindisiwe uma belele abaphuphi yini bona sidalwa nje ngiyawuthanda umbuzo wakho bazokuphendula ukuthi nesikhathi esiyahlupha nesikhathi esincane siyahlupha kodwa bazokuphendula abazane bayaphupha napho bayaphupha kodwa iphupho nje lomzali okholwayo umzali nje osindisiwe oxhumene noNkulunkulu liyahluka impela khona lo umehluko bakhona kodwa ngifuna ukukhuluma kakhulu bazokuphendula ngicela bazongena khona umfundisi lapho ngayenzeka nje angene ngishilo wathi ikhala abafundisi leli bazokuphendula nje abafundisi kafushane khona la khona la Jesu Kristu inkosi mama nonhlanhla ngiyabingelela ekuseni amen egameni likaJesu siyambonga uNkulunkulu ngomama wethu umama Nsibande usechaze kahle isihloko uJesu Kristu inkosi thina masingabazalwane asihlanganyeli nemndeni yethu nanokube sithanda kangakanani ngisayikhuluma ngamakhelwane ngikhuluma mina eyomndeni wami engizalwa nawo ukuthi angihlanganyeli ezintweni zabo ngoba lithi izwi lenkosi kwabaseKolose 3:1 ngakho uma navuswa kanye noKristu funalo kwaphezulu lapha ekhona uJesu Kristu inkosi yethu
ngakho-ke bazalwane asihlanganyeli ngalokho nje-ke asincethezi nje asihlanganyeli ngoba thina savuswa kanye noKristu okwethu masifuna ukwaphezulu uJesu Kristu uyinkosi nomama noNhlanhla ekuseni siyabonga kakhulu ngesihloko sakho uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi amen amen ukhona futhi la sobona wemamthetho amen baba khona amaphupho afikayo nje amahle uNkulunkulu simkwembulela ekumbulela izinto ezithile khona amaphupho nje aletha usathane nkonto kubabala ade kuza uthi abaphuphi nabantu abankulu khona amaphupho nje amahle afike kwembulela uNkulunkulu ezenzele dawuthile izinto ezithile bese kwaphela la amazimula ukuthi na iphuphe isile inyama iphuphe umuntu esivuze hayi amaphupho kasathane ngiyabonga mamthetho kakhulu ngiyabonga Sabonga kakhulu baba sabonga kakhulu khona ukuthi sabona ngicatha uphendulekile ukuthi kuningi lapha kwathi sengoze ngishiye kuningi ukhona othi lana sabona umsakazi wami sajula isihloko sakho nginawe nje umsakazi eRadio Khwezi ngibonge uthulane sithole emsingathop khona futhi ke othi ke la inkosi uthi inkosi sesakhuluma nami isihloko sanamhlanje umama Nsibande ilokho eqalile nje ukhuluma umzimba wami umzimba wami nje uyacheka ngiyaqhaqhazela kumanje nami nje ngibhekela leso simo ekhaya kubantwana engizalwa nabo ukuthi abangazi ukuthi sengingubani manje bayahluleka ukunginika isupport ngize ngiyithole ngaphandle kunasekhaya ngiyabonga ngicela nje kungazisho bakithi ukhona futhi ke omunye ola ake sizwe uthini uthi ake sizwe azazaningi lokhu zayela ukhona la ake sizwe uthini la awubakithi angazi kwenzakalani la khona futhi ko ola ngiyabingelela siswami ngiyathemba siswami uyaphila kakhulu ukhuluma noThandeka umesindlovu siswami mina cha nami ngithanda ukumbuka kakhulu uNkulunkulu ngalesihloko siswami ukhuluma ngaso mina ngiyenzela umusa umkhwenyana wami ngathi ngifika nje emzini la ngishadile khona kwaNdlovu wayesengilungisele konke esebatshelile ukuthi umngami akangeni la uyangena la akakuthinti lokhu uyakuthinta lokhu cause ngithi ngelinye ilanga ngizwa wangitshela yena ngathi ngizwa ngelanga kukhona umcimbi wenziwayo wasemndenini uma yena ongitshela qala ukuthi hayi uma uthi thina siyazi ukuthi lokhu nalokhu akakwenzi ey'ntweni ey'ningi nje ngivele ngitshele uyena umama ezala wami ethi umakoti lokhu nalokhu yena akakwenzi umfana nje wasitshela nje kahle ungakafiki ukuthi umngami lokhu ma akakwenzi lokhu uyakwenza lokhu akakuthinti lokhu uyakuthinta ngiyabhaka nje ngihambisela abazalwane uma ngabe kuthiwa kushoniwe kodwa nje uma kuyizifo uma ngabe nje kuyimjabulo yabo angihlanganyeli futhi angithinteki ngiyabonga siswami Siyabonga kakhulu Thandeka wayichaza kahle indaba siyabonga nalomkhwana owenza kanje ukhona futhi omunye la sabona amen nami mfuthu amen baba siyabonga uNkulunkulu mama nomama Nsibande amen noma isikhathi sesiphelile nje kodwa ngithanda ukusasa ngibelela kuleya ndaba yokugcina umfowethu namaphupho indaba amaphupho kuya ngokuthi iphupheni noma kuqondene nani uma sifunda incwadi kaMshumayeli 5 uvesi 7 ukuthi ngokuba lapho kukhona amaphupho amaningi kukhona lokuyise namazwi amaningi kepha wena yesaba uNkulunkulu kusho ukuthi akhona amaphupho ngoba abazalwane abasithi bengaphuphi kuya ngokuthi uphupheni lithi iBhayibheli wena yiba sekumesabeni uNkulunkulu njalo akuwenzi into ngoba la uphupha umuntu ofileyo sekufanele ukwenza umsebenzi wabantu abafileyo uNkulunkulu mangabe wakhipha lapho wakukhipha noma ungaphupha mama umthethwa likhona kuJobe 33 uvesi 14 uthi ngokuba uNkulunkulu ukhuluma kanye yebo nakabili umuntu engabonaki ephushe nasembonweni wasebusuku lapha abantu behlelwe ubuthongo bunzima bozele emachachini khona uyavula izindlebe zabantu abekupha wekufundiseni kwabo
ukuza phambi ukuthi umuntu ekwenzeni kwakhe umuzidla komuntu unqanda ukuphefumula wakhe ekubhujisweni nokuphila kwakhe kuba kungachithwa ngomkhonto manje okuchaza ukuthi uNkulunkulu nangamaphupho futhi uyamxwayisa umuntu ingakho kubalulekile ukuthi yiba nabantwana bakaNkulunkulu abakhulile enkosini ozohamba uyokuthambuluka kubo iphupho ukuze bakubone ukuthi livela uNkulunkulu noma isitha lesi. Amen mama ngiyabonga. Sibonga kakhulu. Ayi isikhathi ukhona ke umyela uthi impela ayi mina nje ngithi cha imbokodo mamthetho ihamba phambili nje selokhu uqalile naso siyabonga kakhulu. Ukhona othi ke amen mama ngiyabonga nje kakhulu ngalendaba ebengidinga impendulo yayo impela. Uthi thina sifundisiwe ngokuthi asiphekisi futhi asibolekisi ngisho ngamabhodwe ethu nokunye nanku ke umbuzo wami uthi ke thina siyakwemukela yini okuqhamuka kubona bacela iminikelo okuqhamuka kubona siyakumukela yini yazi hayi sayanzima lesihloko imibuzo engiphawula lesihloko mningi imibuzo lesihloko thina siyakuthatha yini okuqhamuka kubona ke laba abenza imicimbi ngicabanga ukuthi mangabe phela thena nomcimbi esekulethela idrink awuyithathi balabekanye izokuza khona njengoba ngisho ngathi khona okunye ekudinga sikufundiswe umoya engcwele esifundisa ngendlela enganginikeza impela nansi idrink cha awuyiphuzi nje leyo drink kufanele bekwazi khona into esho mama Nsibande kufanele besazi khona ke othilana angibingelele mama saphenduka thina saphenduka okay ke ngibusise kahle ngithathe lo Ngiyabingelela ndodakazi noNhlanhla ukhuluma nogogo uMbatha la eNazaretha. Sibonga isihloko nomama usibaziya kahle nabalaleli bonke egameni lika Jesu. Kuyiqiniso ukuthi uma sengihlangene nevangeli lika Kristu Jesu ngingabe ngisahlanganyela. Okubhlungu nakho ke noNhlanhla. Uma mina ngingasahlanganyeli lezi ihlobo esemaceleni bese idonsa izingane zami ukuthi mina ngiyabheda. Ayikho lento yami abeze bezodla izingane zikuzonde ukuthi wena awuhambelani nemndeni ngicela noNhlanhla ukuthi uqhubeke nje ume ndodakazi kulolu bizo inkosi ekubize ngalo ngiyabonga amen siyabonga kakhulu gokumbatha eNazaretha khona uthi ke angibingelele mama thina sesaphenduka inkomedla yodwa ungafunga ukuthi sinuka umzondo ngenxa nje yokuma eqinisweni lika Jesu from mama ke uRadebe ukhona futhi ke olana uthi amen ngicela ukubuza nje ukuthi uma ushadile kulo la ushadile kini la uzalwa khona ushadela la agcina khona amasiko becele ukuthi ubasize umisa kanjani shuthi umakoti ushadela agcina khona amasiko becela ubasize shuthi njengokupheka ngazi khona ucela mfowethu ngicela nje niphendule ubaba obuze ngokwase mathuneni awubakithi obuze ngakwase mathuneni yaziningi imibuzo la khona la sobona obakithi wanyamalala ngiyacabanga isikhathi esiphela ngathi ukhona nje bengangena aphendule nje ngeseconds elilodwa nje ukuthi lo buze ukuthi siyathenga yini iphuzo lapha kugujwa khona thina abazane siyayithenga yini iphuzo zalapho nange ngikhubuza ethi bandla ngicela ke nimphendule loyo baba ukhona la sobona amen mamthe amen baba cha ubaba khululeke nje Nkosi yami makuqondene naye umzalwane awuthengi tshwala bengamane awuthengi tshwala fanele bazi ukuthi beze kamzalwane Nkosi yami kwamzalwane kunezidlo zakhona ezidliwa khona uma unganeliseki kulungile bakhona bazogqiba uma ukuthi usizoncenga uzoncenga ngotshwala sewakho asokakhulu hayi cha sashuba lesihloko uma ukuthi benizoncatheza ukuthi na ufuna ukuthi eyiphuzwayo ungamane uhambe ushone sosala sigujelwa ilento yabona egubhayo bosala begubha abagubha hamba asinazo iphuzo bakuphethe sekudinga siqonde elokhuzeni sekudinga mhlawumbe siphendulwe ngomzuzu wodwa seconds elilodwa siqonde Jesu Kristu inkosi amen baba nami bengifuna ukuthanga amafushane yikho ukuthi abalaleli baningi kade ngizama ukungena kulula nje emathuneni uma ungumzalwane ufuna ukwenzelwa kahle umsebenzi khokha mabazi abantu ukuthi masongcwaba abantu uzomba
sigcine sikhole futhi ohlakaniphile uzobona ukuthi utshwala kuza mhlawumbe kulahlise rand mina mangimtholele u200 rand umuntu ogqibayo imali enkulu leyo ngiyabonga ukuthi uChristine Sabona. Thiwadinga uvele wazi ukuthi uyosebenza ke lapha.